Oke teman-teman, bantu aku memasangnya ya. Wah teman-teman, mereka sudah memakai topengnya teman-teman. Kira-kira mereka nanti berubah jadi apa ya? Tetap semangat, pantang menyerah, maju terus, biar lancar, sukses besar. Wow, mantap sekali teman-teman. Si Ipin berubah jadi Ultraman teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, keren sekali teman-teman. Si Gopal berubah jadi Optimus Prime teman-teman. Wow, keren sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Mantul sekali teman-teman. Si Fizi berubah jadi Spider-Man Black teman-teman. Wow, kita lanjut lagi ya. Wow, kalian luar biasa sekali teman-teman. Bisa merubah mereka semua menjadi superhero teman-teman. Wow. Oke teman-teman, jangan lupa ya pantau terus channel kita Kanler TV.